Đurđevdan se slavi u svakoj kući u Srbiji i običaj je da se ovaj veliki praznik obeleži. Đurđevdan je hrišćanski praznik koji se proslavlja 6. maja, čime se obeležava uspomena na Svetog Đorđa. Proslavljaju ga i katolici i pravoslavci 23. aprila, svako po svom kalendaru, kao dan Svetog Georgija. Kod Srba i on poprimio i neke druge osobine, mešajući se sa predhrišćanskim kultovima Balkana, pa se zato i praznik Svetog Georgija kod Srba ne slavi isto kao u drugim hrišćanskim zemljama. Đurđevdan je praznik sa jako puno narodnih običaja vezanih za njega i magijskih radnji za zaštitu, zdravlje i plodnost koje se tog dana obavljaju. Običaji i verovanja srpskog naroda vezana za Đurđevdan su u narodu svakako postojali pre nego što je primio hrišćanstvo. Sveti Đorđe je svojim praznikom svakako zauzeo mesto nekog starog srpskog božanstva plodnosti i njegovog praznika. Đurđevdan se smatra za granicu između zime i leta, praznik vezan za zdravlje ukućena, udaju i ženidbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre useve. Za malo koji praznik kod Srba je vezano toliko običaja i verovanja, pa i magijskih radnji. Glavni običaji su pletenje venaca od bilja, umivanje sa biljem, kupanje na reci. Uveče u oči Đurđevdana neko od ukućena nakida zeleni grančicu u najbližoj šumi i njima okiti vrati prozore na kući i ostalim zgradama, kao i ulazne vratnice i kapije. Ovo se čini da bi godina i dom bili beričetni, da bude zdravlja, ploda i rodu domu, polju, toru i oboru. Ponegde je običaj da ovo kićenje zelenilom više vrše na sam Đurđevdan pre zore. Takođe opletu se venčići od đurđevskog cveća, đurđevka, mlečike i drugog i njime se okita ulazna vrata na dvorištu i kući. Ti venci stoje iznad vrata čitavu godinu do sledećeg Đurđevdana. Mnogi pravi krstove od leskovskog pruća i stavljaju ih po njivama, baštama i zgradama da bi se sačuvali od grada, slično krstovima od badnjaka za Božić. U oči Đurđevdana domaćica spušta u posudu punu vode razno prolećno bilje, a onda odmah spušta dren, pa za njim zdravac i na kraju grabež i crveno jaje, čuvarkuću koje je ostalo od Uskrsa. To se zatim stavi pod ružu u bašti da prenoći. Ujutro se svi redom umivaju vodom, deca da budu zdrava kao dren, devojke da se momci grabe oko njih, stariji da budu zdravi, domaćin da mu kuća bude dobro čuvana i tako dalje. Svaki prema svojim potrebama i željama.